mu karere ka Mahiyu ho muri Kenya abahitanywe n'imyuzure bageze kuri 46 mu gihe 91 bo baburiwe irengero. Raporo zakozwe ziravuga ko imyuzure yatewe n'urugomero rwasenyutse mu gihe ababibonye bo bavuga ko habaye inkangu ibitaka bigafunga inzira y'amazi. Aha muri Kenya kandi umuyobozi wa banki y'isi Ajayi Banga yavuze ko yizeye ko ibihugu bikize byakumva ibyifuzo by'abayobozi b'ibihugu bya Afurika basaba ibi bihugu ko bakusanya inkunga ya miliyari 120 z'amadolari yafasha mu iterambere. Ambasaderi wa Amerika muri ONU yatanze impuruza ku bihugu bitera inkunga abahanganye muri Sudani kubihagarika, yumvikanisha ko ibi ari ugutiza umurindi amateka ya jenoside yabaye muri Darfur ashobora kwisubiramo. Zimbabwe iherutse gusohora ifaranga rishya ryakozwe mu rwego rwo kuzahura ubukungu. Abaturage babyukiye ku mirongo bakura amafaranga mu mabanki kugira ngo asakare mu gihugu. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abapolisi baherutse kwimurirwa mu kigo cyahoze ari cy'ingabo za ONU zishinzwe kubungabunga amahoro bavuze ko bagorwa no kubona ibibatunga kubera umushahara udashyitse.